intubuna baraibagusi tiko iterama inga ya bana baito iga kuchakorete birecha nebinte bigo koruga n'abantu n'ekikura bakorigia batagete korigiria abana baite mioro na makombe baitane bata abantu chingoma na mumotagete igo murayonde bwenzi anybody utagete koreta renziga gusinga reka abantu batuo mare baitane chikura chigo ikata basa konyora kura yo muntu usiole moyo twaigwana nire bono twachakire na ndi tuliko kora magani yo kwebererio ndi bwenzi wikatobwaterane onye gotagete korigi chikura no bwato bosibole okwana n'abantu ngora na masikani ndutoliko kobangere kiombo chikogenda eso tagete kogenda ine yaki yao no ena abana abaminto barese kiombe kegugamba ligi chikura na masikani yobogima bw'abantu baito tali moko ekuchibesa korusiko mochego itabantu ga mochako gorera abantu chinzara nemioro baita abana baito na motagete iko no yoko batoma no muntu bamwantu baitira abantu baito na bagotoma abana baito bachego itabantu ga na motagete iko ekenege ntoto tanje at all. We got to be very serious about this. Number 3, I want my brothers to speak to you. Abamura minto ebandu kuzungumza nataka waongeleshe muziki. Waambie vile hii safari iko. Mimi nataka kuhakikishia hapa ndugu yangu Rigathi Gachagua. My brother Honorable Kalonzo Musyoka. Ndugu yangu Eugene Wamalwa. My brother George Natembeya. Peter Munya. Mumeona wazi nimeagizwa na hawa wazee na wakina mama wa Kisii nifanye kazi na nyinyi. Mimi nitakaa tu hapo tufanye kazi pamoja, tuendelee mbele. Tukiamua vile tutaamua, tutaenda safari hii mbele. Kwa sababu we have no choice, because the country wants us to work together so that we can save this country. Na yale yote ambayo mmefanya leo, ninataka kuhakikishia mbele ya Mwenyezi Mungu, I will not let you down.